Hakapor ke baladem ngala isna kawi ke video harangkat jong kawi ke artikel ke bangala ai haka techlovinia.com ya karukom kenya ka professional tax. Henry katu ke video kalong ke bakam suk lani ke balong simple bah. Kat ba kani ke bamentapat ka kamlong janai kat gum ka jingken jing dia ke badai bansiu kat gum ke bala batha daka ke HDC. Tikini ki lightly ki file pila ban yo da ka ba pishim ya katu ka link ke bangala ai haka description ban download. Nengkong pin puli kini ka file read this file but hadir nang tapat pila ban puli ya kini ka excel file pin salap ya kini ka table ke bala da bisna kumni kani ngasna ban pensuk ya pi ba anda la ken ya ka professional tax kumbanga pen i hangni kan wara jingmut ya pi mapin smoto hangni nga bu nuksa ka kateng jong school jong gibriu hagani kerukom nang tapin labru ya ka ni ka basic pay annual income ba kani ka dor jong ka tax ka badi bansiu timenta pia cha katuka folder ba pi la da ban extract ek ki file ti ya kani ka file badi jong kani ki code pila ban play au browser bat hangni nganoi pi pin salap ya ka page ka balong thali kalong blank Tiban yo iki code pi press na ka keyboard ko jong pi press control A bat pizza yo yakini ki code giba pi la ban penon kam hakato ka excel file ka banga IAP pilar ban shim yakini ki code ban penon kam ha ka wei pada ka file ka ba pila ban shna da ka wei henry ngan oi pi ka trekam khamba bat ka file ka banga IAP ban ka ba pile ladi Tihang ni one on page direct hakani ka cell. Piyaj hakani ka formula bar sa right click nata sa paste ya kitu ki code nang tas I enter na ka keyboard ke jongpi. But da piyaj na kani ka cell ka ba pila pendam nata sa right fill handle yakini baro. Pin salap ya ka door jong ka tax haman wei pa wei no hikai ti ka shong kat kum ka jingyo ha ka sisnem kat nu haban siu ya kani ka tax kani ka rukom khenyi kani ngapendon kam da ka ba ai ya ka formula ka if condition ti hang ni ngan bu sisnem sibnai ubriu trei kat nu sisnem yo kat nu nata katam kat nu ka duna kat nu bat ka dor jong ka tax ka haban siu bat ngin kenya ka hakani rukom shubu menta shi benai lesi don ubriu baterai 100,000 sanspa na tashi snam pi multiply yakani do khanar pisa yo shi snam uyo kanu shi snam balada haka shi snam ka jingyo jungu katam yakani ka sanpho hajar ban ka jingyo jungu ka duna ya ka sanpho san hajar haban siu ars pataka nangta sakwi bidang nuksa lada hakashi benai ukamai 100,000 news pa kabamut bah hakashi snam pi multiply dau khanar pinyo katu lada katam ya ka sanphosan hajar ka duna pade ya ka henry pho hajar uha bansiu lais patangka Ti mentah ni ka logic galong ba ingin bu yakini kan tika logic kamde tangka if kandi ka if and condition tineng kong pi ai shoya u equal sign nang ta sa if supply bracket and supply bracket nang ta lada pihak man klik yakani ka jingyo system lada kani ka jingyo system ka tam ya kani ka sanpho hajar atas ai koma bat lada kani ka system ka duna ya kani ka sanpho san hajar khang bracket koma kandai arspa tangka nangta koma ai bian if and if pli bracket and pli bracket lada kani ka jingyo system katam ya ka sanpho san hajar
nang ta sai koma sa simbiang ada sisnam kaduna ya ka Henry po hajar khang bracket koma katak saban siu kadai lai sepatang ka koma I double quote arsin khang bracket arsin nangta pio ya kenika dor jongka tax ke bahaban siu syaka KHDC Henry piti pade ban kan mau bahkan di kadai tangkan uksa ke bangapan EAP ban pensungut hu syapang karkom kenya kenika professional tax HKMS Excel tihang ni ka jingyo jong kini kibrio lada pipen kala kan long kat kum kapal labu bat lada kathali ka bamut ba kamdon AA ke ba ngalabu hakabaide ba kanika jingyo tam lani ka jingyo duna tia kata pi songthu ngai scam bat lada jaba pim pat songthu pilaban page ru na katuk artikel ka ba ngalai haka techtg.com ka ba ka website thamai ka jonga bat ya shibun kum kini ki ngala batai kat kum ka ba ngala laka bor ban batai ya pi tikani ka file ka bang IP ka long kat kum ka notification jong ka sautarik Julai arajar khat ar ti pila ban le reference ban pensisha ya ka jingkhen ka ba di ban siu ya ka ni ka tax